آية بناني كلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه تراتسوية هجرية باكلي أنيك مناني أني بيناني أني سبا شهر ربيع الأول من هجرة سانكالو سبانا بيسويني وتاني سبانا ميلادي نصارو كجاتي بافلاني مغاني كلي سانكالو تانا بيسويني وتاني كونونتوناي أمبي دودا بغو مسجد الرجاء وامبو كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنفروا قفافا وشغالا إلى آخر الآية. قال سفيان الثوري عن أبيه عن أبي الدهى مسلم بن سبيه. سفيان الثوري أيامنا كابو فاما أبي الدهى ناتغي مسلم بن سبيه. هذه الآية تنفروا قفافا وشغالا أول ما نزل من سورة براءة أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آم قجوة التبوك. كوني آية سورة براءة كنو آية فلو من جينا كو ويني آية دي ni ala ye be ɲamariya a ye mumini be ɲamariya k'u ka bɔ ciden nɔfɛ ka ta kɛlɛ yɔrɔ la min ye tabu ka kɛlɛ ye. u taara urumein de kɛlɛ. urume minnu ye kitabe dunkew ye. ala ya wajibi muminu ka k'u ka bɔ lahala bɛɛ la. lahala bɛɛ fil manshati wal makrahi wal usri wal yusri. min fari foninen do i ka bɔ, min yɛrɛ a mandiye o bɔli mandiye o i ka bɔ, min ni gɛlɛya bi ka o i ka bɔ, min ni nɔgɔya bi ye o i ka bɔ. khifafa wa shighala wode. انفروا خفافا وشغالا قال عدد من الأهل العلم كهالا وسبانا. دوكو انفروا خفافا وشغالا كوري مونيه konna ye fonnan kayo ayebo na shibe sambi saba sambi durela ayebo katakelela. wa qila subana wa suyuga wa ghniya wa masakin. tafsir kadaw doko na ye fonnan kayo ayebo katakele yorona, na ye chokorobaw yo ayebo kata, na ye shetigu yo ayebo kata, na ye fantaw yo ayebo kata, asugula lendo ayebo kata. doko nisata wa khairan nisata aw farufuninen wa farufunite ay bokata. wa qila fil usri wal yusri. doko shebaw yo shetaw ya ay bokata. wa qila qinayan wa faqira. doko ye fantaye na fulutiga ay bokata. wa khawiyan wa daifa. ila fulendo sembe bil fanga bila ay bokata kelerola. wa haja kulluhu من مقتضيات الأموم في الآيات وهذا اختيار ابن جرير. ثم ابن كثير ينين تفسير نونم بفو أكون نونم ببدو آية إنكونو منو فلك فو كون نونم ببدو آية كاللابولي كونو كو ابن جرير يو ودي سوغانتيا. ما نالا يا يرى مؤمن ولا يدرو تشوغو بيو كبو كتا جهادو لا تشيدن نوفي.
ye demisene yo ye makoroba yo shebi yo sheti yo akadi yo amandi yo tanke ciden beta nin jahadum min na beta urumen kele tabuka bede kabwa nufe kata wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah akad jihaduke alaka sirala ayat jihaduke nakan nafolo wiye ani awyere ku alaka sirala zalikum khairu lakum ode awma hera yede na yet jihaduka alaka sirala nakan nafolo wiye anawyere ku ode awma hera in kuntum talamuna nabo dokone na ya sur'atum benindo kafun ninka jihaduke alaka sirala ninkan nafolo aninkan ninye ode kawsima ode imma hera jene lagara na tumbe nindo atumbo ode ke atumbe jahaduke nakan nafulu nakan nu yara kashirala ode ato hadisana na ciden ko takaffala Allah lil mujahid fi sabilihi in tawaffahu Allah an yudkhilahu al jannata aw yuradduhu ila manzilihi bima nala min ajrin aw khanima jahaduke la fule preditiye ni mogo bora jahadu de la kasira la iduskun kala silendo ni kan na fole ni kan yere kunye perejitiye cidin ko ala ye garanti ta jahadu kelaye na tara jahadu kala kasira la ni sara jahadu yoro inna ala ya allah du tayya ka garanti tayya ko abi la duwar janna kono aya garanti tayya fana ni masa jahadu yoro inna ni sagira ikisire kanika sokono ibe sagi kanika sokono ini jahadu baraji ani ini qadima fana bena terditala ولهذا قال تعالى نند قصوا لكم آية وركنو كتب عليكم القتال وهو كره لكم كو ألا يكلك أو كفرداي أو فناتك كلفه أبي كلكو أتافه وأسان تكره شيئا نابسكك أو بفندوكو وهو خير لكم ودعوما هيراي وأسا أن تحبوا شيئا أبسك سرعو بفندوكنو نين يكلي بلياي أنيكا سيدي أنك ندو فتنة أنك ندو كليلا وهو شر لكم إبا سرعو باكي كمين كانوا يريو دعوما بوني والله يعلم وأنتم لا تعلمون ألا دي بفندو أو تفندو donc ni ala de be fendo au te fendo ni ala ya unya amara ni minye ayo ke komi ala ya fo chokomi لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ala ba foni ayala kamogo la goshi mogo munun tora tabuka kele in kofe no mata ciden nofe ala ko law kana aradan qariba ala ko nafuru min be soro tabuka keleina naye urumin kele asheruma nabu kan nafuru min minawula na ya soro nafurin kasru aula wa safaran qafida na ya surabe tama min fana ke katakele yoro inna tama in fana kasuru tama jante na ya suru ode tundo la tabauka tide mugo toro ko fe tabuka kelenga abetum betu ko na furu min beta ta urumi na ya suru na furu in kasuru da abe tama min ke kata jahaduna na ya suru tama in kasuru tama jante ubetum betu ko parce que hada maden chaman be nka fen soro nafa soro nogoya la ka soro tora min soro o de kaduye nafulu min be soro kanimo min be soro tabuka na ya soro ka gerewula na ya soro tama in fana manja utumbe tugu ko walakin me bodat alaihim suqatu geleya min be nin kele no fere tama jammin balade o de janyana unye koro tama inde janyana unye koro ani geleya imbe kele ina ode janyana unye koro ode yato utora ikofe tabuka kelema umata wasaya halifuna billahi ewa ni esagira kabo tabuka kelena ni nanu mafana madina ubeta kaliyede wasaya halifuna billahi ubekalini alay law istata'ana la kharajna minkum la kharajna ma'akum ubafo chide
niyaye aw mabbo ka farauka katata buka kelena shede tuntanye wallahi ni shetumbe awnye antumbe bo ka farauka kata keleke ka farauka nasa gira ubena ni ujura de fo ka kalaka yuhlikuna anfusahum ala ko bake kan ujura min fo bake ku yerede halaki ubake ku yerede halaki wallahu ya'lam innahum lakajibuna ala bado ko ulu ye galontigelawde ala bado ko ulu ye galontigelawde uye kuma min fode konna antu nyaado ni antu ni shetumbe amunye antumbe bo kafara auka ufulika ujura min fonne nye ngalondero ay law lam yakun lana ajaru la garajna makum uyemmin fo ko ujura tuntamna ambe bo kafara auka kataja hadurona ala ko yemmin fonne nye ni ngalonde ujura tuntula koy yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakajibuna e ufulika nin galomin fanatige kakkalaka ubake ku yerede halaki ubake ku yerede halaki ninyirela e wa galon tigelawde do akana dawla nunun ko ni mata inofe tabuka kele na ujura shite umata de doro عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين نيرو لا شيدي نيكودو كي ala ya jalagi misani ala ka jalagi folo aya fara ma de folo ala ya fara cide ma de folo ninne jalagi jogo nyumande ka bo ala fe ka cide segere ni ala tun ko cide ma munna uye jendi nunuma ni yamfa folo ma fo cide ndusu ku imbeta yorobe me ala ya fa bilanye folo nin fana jumaye tabuka kele ina anko tabuka kele ale kera tilema fela defe akera tabuka kata urumu kele urumu nye mugo munu nyu jama kacha ubese kele chogola kele minambu bolo ube yurumu fana akajja kosobe ewa kele mfana kera tilema fela dela munafaqi chama masokata tanke gele ya mimbala ni jagu mimbala munafaqu do nana chidema ko chide ujura debe au nade jendi nema nkanata kele yoro inna ika jendi nema nkato madina pasiga ujura benna munafahu munu nana ninfo chide mfana manyanye kala nimi nana droko ujura bennela jendi nema ne kato madima chide mbafo jendi rima toya aye minke ninye ala ya jalaki nindela misana ka jalaka konya farima afallahu anka ala ko chide ma ala ya farima lima azinta lahum munna iye jendu uma nya farima de ni munu nana jenyine efe ku kato madina munna uje nanaye ku kato madina hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibina itumbi maku ikana jendi nunuma nummi nana dere ibafo ni min nana jenyine fe ibafo nete seka jendima ikulaje ni tuma jenduma ni mugo min yetinya tigiye ni ujura de bala uba ni ujura tala itumba do parce que fule kato madina kam madina toli ka huja soroni e ka jende ni hari ni etuma jendi nunuma utumbe to yawo hari ni tuma jenduma tunte taw ni ukata baliya uba diro e ka jendi li de masisa mi hari ni etuma jendi nunuma ni tuni maku ima jenduma itumba do nu nana ujura min fo nu tinya de do ube ni tinya te itumbe no do ube tinya tigni galon tigi bo ubu gonyo na mimbe binye tinya fo aka ujura la mimma tinya fo aka ujura la na be aka ka galon de tige itumbu lu do ko gonyo na hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibina itumbu to kana jendi mosima donc mo min tinya tigiye aka jenyini na ka ujurala itumbe no do mugo min fana galonde tige ka ujura ke ayerela hari ni ujura tala na tunte boyno fe hari ni tumma jendi o ma ko kato madina tumboto madina utumbe no do ko lu ye galonte galawde ye min fo ujura kote ulula bambantiani banni debu ula itumbe ni ndeke me ye je min duma amanye menya farima
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. تمام منافقون تيدين جنين وكتو مدينة على نانا يرايا أقوم مغم ويمؤمن الدفلين دي وتجنين في قوة لبتو كليكو فيه نياي مغم ونانا جنين في قوة لبتو مدينة كلين كفا بمنافقين ولا تلاقوا لا يستاجنونك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر مغم اللي مناني عليه أن الدولبا ulute je nyini fe an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim ukajahadu kenu kan nafolo ye anu yeren ku ukajahadu kenu uluye uluto je nyini fe rew mogo limanani alay ani dollaba ale tena nyini fe yere kafo chide nyere nkan nafolo ni yeren ku ukajahadu ke ino fe ba ube kana jahadu ke mu'mini to o je nyini fe o mu'mini ye mu'inye min limanani alay ani dollaba ale be akan nafolo na yere kun yere finance ala ko de la te jenyini yere ke wallahu alim bil muttaqin mo munu ni ala nya serenya bagawiye ala budo koy ala gare nya serenya bagaw do de ni yae mo be jenyini na kana tajhadula nin kan nafolo nin kan yere ko be munafaqi mo ye mu'mini nyuma de alimanani alay alimanani dollabaye ka jahadu kana kan nafolo ni ayere kunye kato o kofe mu'mini teno je nyini fi abada mo ya nyini fa be munafaqi إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر مغود بيجنيني كله تولي كوفي مغو منو مالي مناني علي ومالي مناني دولباي مغو منو مالي مناني علي ومالي مناني دولباي ولو ديبا نيني افه كو كاتو كله كوفي وارتابت قلوبهم او ادسكون فنا شكلم على كولا فنا منو دسكون شكلم على كولا فهم الوفله في ريبهم ubuka shika indela yetaraddaduna nube takasagya kono ute bochogo sorala mo munumbe ni la halala dina shika bula umadda alla alala umadda la gara kola nunun tigila mo debe je nyini fe kato kele inkofe sino mu'mini shita nyini fe ko abeto kele kofe ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ألا قل لو أرادوا الخروج أكون منافقون من تورا كلين كوفي نوتو نيالا نيني كوبيبو كتاكل يروينا لا أعدوا له عدة وتنبو لبيو utumbe kele la benke ko aka kele minon ku labbe ko kayire nan ka fi mun labbe ko ka suru fana mun labbe mi mo ya nyini fe ko abeto kele in kofe asiman ninke kele ine donc o ya ira boli tuntu lawo ni boli tumbu law tumbu kele labbe like u yere ka suru fana u ba labbe ko kayire nan ka fi u ba labbe uni kele minon munun kan ka tumba be labbe men niya ye imo ke nunu malla nyin ko beta kele yoro inade nu tunya la nyin ko be bo kata kele yoro tumba la benke walakin me kariha allah imbiasahum munafiqun nunum boli ka farika kata kele yoro la de ala yere de yako fasabbatahum ala yusabati madina kulla fu kuto madina wa qila ala kuma latige kononana uqudu mal khaydin aye sigi ka fara sigi bagaw ka madina ya demisenu munun be madina ya muso munun be madina ya udurato munun sigilen be madina ya aye sigi ka faru ko ya ala dere latige nun uka parce que munafiqi fana fulede mu'min liman yalla fulendo munafiqi de do na be mu'minu jamala abe tora yere de la sauma kawla fude kala sirade kaw baga de awtese ka haraka baraka bolo wode yato tabuka kele ala yere malla nyini munafiqu ka bocci den no fe kata kele yorola
ala yere de yalla tige kuto madina لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لو خرجوا فيكم ala ko cidema ninni munafiqin nunun tumbora wono fe katakere yoroyinna ma jadukum illa khabala utun taw jidi foye kele yoro la ne tinyalite utumbe tinyalide do awku kele yoroyinna wala awdaw qilalakum utumbe ta teliya aw ni nyogonche ube teliya aw mu'minun nyogonche yabghunakum alfitnata nube fitina nyini kabila aw mu'minu yere ni nyogonche ubeteliya katoka fitina ude nyini kubila ani nyogonche bal mu'minu kafo ahli sunnah jama kafo ni munafiqu bawu chela utaw jidi foila ni tinyalite ube teliya de namimaya korofoli ubodi chari ni nyogonche ubeta sigi nin kerefe karasay nin foye ubeta sigi nin kerefe karasay nin foye ubeta tigi nin kerefe aye mun famu karasa ka kibariyala ubeta sigi nin kerefe musirin ka kola ombe komina silame ka kola aw yen nin famu nenna munafiqu be silamo shen koron nin chogo de la ute foye la ni nyogonche ne tinyalite odi ato tabuka kele ala malla nyini munafiqu ka bokata ciden no fe kele yoroina ako parce que nous tara no fe utaw jidi foila ne tinyalite ube teliya ka fitina de doni awni nyogonche wa fiikum sama'una lahum parce que mogo do fana ba awla aw mu'minuna ube ni munafiqu ka kuma mina kosobe ube munafiqu nonu ka kuma mina munafiqu munun be fenwo fen fuye uba mina ka baraka na donc o fana be ke tinyalide ani nyogonche balma ala fule kam min fu harbi nimbe silamo ka kafola abe silamo ka kafola do be jama kono no kala nyini te foye ni tielete kam mankan wulani nyogonche doro ka fitina wulani nyogonche doro iba soro ulute awche la foye la ni tieli nyini te ani kaw bila nyogona ni be mogo do soro awla utigla mogo fanato o mogo sugu jatemina iba soro mogo do be jama fana la udale mbo o mogo sugu de la utu jatemina awche la ka soro tieli kala udero ala fule ko de foya har ciden ka jama atumbe har ciden ka jama umogo tumbe ute foila silamo ni nyogonche jama ni nyogonche ka fitina bila ni nyogonche doro iba soro mu'minu dobe fana de mu'mini dafalen de do de min ni munafiqi chugu ni signali kala chugu nin ne mima sugu ale fana dalembe ulude ka kumala nu ye kuma min fo doraba mina ka barake nay wallahu alimu bizalimina ewa ala be tonyali kala do de ala be tonyali kela do yere de o de ya to silamo ka kafola munafiqu munun be silamo ka kafola tinyali kela munun be silamo ka kafola nemime munun be ala ba bedo ala be tonyali kela do koy لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون لقد ابتغوا الفتنة من قبل على قتيدم كوني يهوديا منوفلني ني منافقي منوفلني نونو ني فتنة لا ني يساني كان مدينة يري وي فتنة لا ني depuis من مدينة وذلك أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة أرمته العرب عن قوس واحدة ساني تشيدن كان مدينة arabu bere farla nyogon ka kaciden kele ni binye kelenye wa harabatuhu yahudul madinati awa ciden nale madina fana ka yahudaw ye ciden kele o munafiquha ani madina ka munafiqu balma nin dina aka gele koy nin tauhidi tali ni sunna ka ke komi cidew na chogome aka gele koy itara yoro ibe gele ya do soroy me ibe ke sabali bagadi munyu bagade na ya soriye qur'ana kala kaba kam mo fulu munun temina cide munun temina ala fure ko de foya aku cide mugun kata arabula kana yahudula kana munafiqula uye ko chaman de dila ka ko chaman de ke ka ko chaman de fitna chaman de labbe yin
puru ubesha ke ka dina ni dawa min fulani ubesha ka faqa chogomi ala de mudese bun kasiri ko ay lagadi amalu fikrahum uyuka hakilina bara wa ajalu ara'ahum uyuka hakilina bokeneka fi kaidika wa kaidi ashhabika nu be dabalu ke e kama chogomi ka dabalu tige ka sebo kama chogomi wa khijlani dinika wa khimadi muddatan tawilata nu ba te ki ka dina ka faga tu kata ya arabula kana yahudewla kana munafiqula uye wakati jande ke ninko nonu labbenen kama puru ka dabari tige kama droki ka dina infaga depuis France ja depuis wakati ja iboka depuis ciden na kunfolo madina arabu farala nyogon ka kele yahudaw ya kele madina ka munafiqu ya kele falamma nasarahu allah yawma badri tunami alaye ciden de me badri do wa ala kalimatahu ka ciden ka kuma nkorota la ilaha illa allah muhammad rasulullah qala abdullah ibn ubay ibn salul wala de abdullah ibn ubay fanako ana to nyogo haja amru qari tawajjaha ukonni nyekoy ayanye shi an fanama parce que ciden na le madina munafaqiyatun te dina ko makka munafaqiyatun te ciden na kun folo madina munafaqiyatun te me yahudiyaw utumba ke ka ciden ta me tuma me badri kele inkera ala ye ciden de me badri ka de me arabu be farala nyogun ka puru fo ka ciden kele de ka dina faqade badri do ala ye ciden de me arabu ka tuma me shera unuma kam mogobi woron fula fagawla kam mogobi woron fula nyanama yamina aya sur abdullah ibn ubay ibn salulu o be madina kafiri de tunya ale fana ya madu silamiya kono yere nin kele ndesa ako aka to nyogoma ako muhammadu fule kam ninke makan kawula ninye ko de anye silembe an fana made nan fana toranka kafiriya kaya ayen nunun faga chogomi ku kan na folota aban fana faga koy kankan na fulota ne minye an kafo andala kenemalala kafo ando na silamiya kono me andu sukun kono anye kafiri de amdan taka puro akanan faga puro akanan kan na fulomina munafiqiya don sababu fule dina kono abdullah ibn ubay ibn salul ana ka jama udon na silamiya la no dawni newnye me kafiriya de bu sukun kono munafiqiya nana nin to de la donc ala fule ko de foya nunu ni ko labbe kama wakati ja uye fitina nyini iniye wakati ja ina le nye madina sani kana madina nunu ni fitina nyini ye ka fitina la nyini ye ka dankari itugu bagawla ka dankari ka dina la uyu nyini ka me hatta ja al haqq fu ala yeriyen nana ni tinyaye wa jahara amrullahi wa hum karihun alaka ko bangera kene ka kabila kene ka kasura mandu uluye minye idemeli e badri do ala yere de ideme ka tinya bila kene ka ko bila kene ka bange kasura amandu uluye sino bima nunun bila nu bi kele ka fitina nyini ni yede bimu bila la de ومنهم من يقول ذرني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أنقل نسورا نانا كمنافقون كل ملو يدي وكجوغو بوكنكا ومنهم من منافقون دو فنا جوغو تنيني دو كون نينجيغرا جد ابن قيس كوا جيغرا أولي اختباريالا أغيب بني سلمتا kabila dobe madina bafu bani salimata ulu balima dode do jaddu bun qais tumami tabuka kele mulila ciden ko kabbo kata kele yorola ale nana cide ma ciden ko jaddu bun qais ma akoy labbe an kata jihadu yorola jaddu bun qais ko cide ma akoy rebe ne do ne kam mo bebe ne do ko ne ye mo ye la jarabilen do muso la ko jum muso jarabu be ne la ko su gude urumeun fana kan muso uce kanyide o ba fu urumeun de lama banil asfar o ba fu urumeun de ma ko banil asfar
aw ako cide ma bebe ne do koy hari ne yere ba ne ka mo be ba do ne ka kabla mo be ba ko ne ka muso ko ka gele donc jendi ne ma wayni akhsa ne be shira ini araitu nisa banil asfar ninne ye ewa urume on kam muso wuye mbe shira alla asbira an hunna nkana dese ka sabalu ku koro nkana dese ka sabalu ukoro fa arada anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayni fodro cide nya ko damo cide nya anye yire maka boka anye ce ka boka qala ajintu laka ew ciden ko njena na ekato madina ya njena na ekato madina ya donc konni aya jigina jaddu bunu khashire katibari ala ko aleka musoko kabo ko ciden ka jendi alema aleka to madina ya konni ale tara kele yorula urume un kele konni aleyem urume un kam musowiye ko alete ka teseka sabali ku toyre donc ciden kana ta lebila fitina la na ta fe ka lebila fitina la aka de to madina ya ciden ko nye jendi matoya ala ya jalabi ala ko minhum man yaqulu azini li wala taftini mo do do munafiqun la aba fo cide jendi ne man katon madina ya in kana takkele yoro inna kanin bila ka takkele yoro inna ni bindo fitina la parce que nte sika sabali musokoro ni nyi banil asfar kam muso ye nte sika sabali kana tando fitina la jendi ne man katoya ala ko ala ako tinya yere la fil fitinati sagatu ako nimbe fitina kono kabaw ako ale be sira ko kana ta bi fitina minare ko binna fitina kono kaba o ye jumay tanki ala ka cide eki in nin fasamanta ciden kan ninka eki kan lafiya fasamanta ciden kan lafiya ka ciden yire ka bo ka takkele yorola e ka to madina o kofe ala ko ale binna fitina kono kaba ale be fitina la kaba ale kana fore konto yan kana ta bi fitina ko binna fitina la kaba ka to e kofe yire jahadula e kata jahadula ka mugoto e ko islamade ciden yire ka wuli kata jahadula ka segenye kata ewa kafiru kele e kato madina e sigile ciden ko fete ta nofe o yere de fitina ko binna fitina kono kaba o de fay ko ale binna fitina kono kaba wa inna jahannama la muhitatu bil kafirina ewa jahannaba fana ala ko lilendo kafirila ko kafirido har jahannaba ko lilendo kafirila de ayi ko min tinni ni kafiri bara de ninye ujura fuitila e ka to ciden ko fe madina ka nyini ciden fe ko e ka to ale ko fe madina ciden ka ta jadu ke sigile ko atigi be fitina la kaba ko kafiri do ne ala jahannaba akori den de be kafiri la yomari khama do be do ala bi an ture ka fambe إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون وإن تصيبك حسنة تسؤهم نفنا يمنافقوا جوه مدينة ايوا نينجو فنا ابي سلامة چامنا سلامو كفو چلا نينجو بي مغو چامنا مغو چلا مغو منبو دمبي كتا سنما وفله او چلا وفله سنما مغو چلا وفله سلامو چلا وين تصيبك حسنة تسوهم من ني اي نيمان سورو يه هيرا سورو درابي ودو تورو مغو دوبي نوفي mogo dobu ka jamala mogo dobe sunna jamala ni eye hera soro abe digi ulula bu torode manduye ika hera manduye abu torode wa in tushibuka musibatu min nim masibayi soro doro yaqulu qad aghadna amruna min qablu bafu wa mai wode yato nebu no fede ma ka ko chamanye ne nyere kolo samade ne maso ka do ka ko chamana munafiqu dobi no fe ka bare ninde ibi nofe bi ka jamala min ni tora ni hera yi soro mandi uluye obe ulu dusu kaside ni eye hera soro dora be ulu dusu kaside min ni masiba yi soro doro ba fo wala ima ye to nunun do nala chogomi ka faraka ka kola chogomi ne ma do ala o chogola ne ma so ka faraka wala o chogola ne nyire minade ne nyire minala de depuis ni masoro ne nyire minala ne ma do ka chogobe ka kola kosobeo wayatawallaw
unu kodu tato wahum yafrahun nu be nisonja nimbasoro nya jala foy ni foy ha wahum nude fo wahum farihun ubu kodi unisonjale ubu kodi kan nisonja kata pasike min ni soro o diara ulu yeko donc mbalmo harin nan ko ete munafiqiya nifaqul akbar mogo caman de be silamaw cela mogo caman de be mogo cela munum bu dambe kata sunna man ni jogo bula de ba kanu yere dongo do kodo de e ka kodo de ki soro ni e hera ko soro doro manduye udusu be cinyado obu torore men ni ko jugo yu soro bu ni sonjano de fana o ba fo fana wala wode yato de pinni masoro ne ma do aka ko la ko sobe ne nyere minade ne maso kadwa ka ko law ne nyere minade awde togo beraw anofew awde ba nofe ne nyere minade bi do nye ne ma do aka ko la ko sobe munafako jogo de nunu yede nube mugo minna ni jogo nunu bo yere la de ni ko ibe dina de kono ibe ni sunna de kono minye ni sunna fo bagana ke bagana weleli ke bagaye ni hera ya soro ni son ewa ni aka hera ko hera ya soro ni son jano yede ni son jani aka hera yede aka no fana bada hera de ka soro ni bone ya soro ikan ni son gwana ye aka na diye me eko sunna jama ebu chela me ni hera ye usoro o de be en ni songa min ni tora yusoro ebe ni sonja no de munafaqi jogo de do mo kire korosama قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل ما مرفوه مؤمن بن الله حلالا ni tora ye esoro doro ona ni hera ye esoro unduna ni songwa ni masiba ye esoro doro donc uluna fo awo wode ya to awnye anyere mina sani nin kana anya nyere mina madu aka ko la kosobe unu kodi una ni sonja mugo munu kala halay ni nye afuye qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana foi teseka ansoro foni alama min sebe anye edda wakila fana min be cide no la tawhidi foli la sunna foli la ala faham salafu salih ni jama dogunu no fe ni eye hera soro abe ulu toro ni masiba yusoro o be ni sonjanaye o fana kana e fana décourager de akani sagi kaboy ka kola cide alay cide nyamariya ko akan min fo utigila mo ye nu nyogona fana be e bolon ikanka mun fu ye e ka continue ka barala a fu ye ka fo foy tese ka e sorni alama min sabiye ambi sibay alade foy tese kan sorni alama min sabiye hada maden kera togo ibe alakalla tige ndoronde kono lahul mafujula de pelama sanka bawlon fulan duguma kololon fula dani samba bi duruye e kala tige min severay kabila ibode bolodoro foy tese gi sorni alama min sabiye min nya kanu tora ki soro tora tese ki soro alama min latige min nya kanu ika fambe ka ke herayo e herayo fana tese kana ni alama min latige ala min latige mo yo de be kiya ala min latige mo yo doron de bi soro o de fuye an ka bisi bagay ala de wa ala allahi falyatawakkalul mu'minuna aw mu'min kelen kele ka koda ala de ka mu'min kelen kele ika koda ala de ka ay wa nahnu mutawakkiluna alayhi aka fode aw an yanka koda alaka huwa hasibuna ala yan wasa wa ni'mal wakil ala de yebbi si nyogon nyumay ni mo mi nyika ko bisi alama iya bisi masa nyumama donc hada maden kelen mu'mini kelen ika jian latige munu ni fe munu bu soro ni ka ki bisu kunna doro ka fo ebe latige de bolo foy tese ki soro ni alama min sabe ika bisi bagay ala de awa mu'mini kelen e ki ka ko be sinsi ki ka ko da ala de ka ala be se ka ne sababu be de mi hada maden ka ko da ala de ka sababu nunu ani munun baki ka sababu nunu ewa nchima abbe ala de abbe bu ala de fe
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل ما مرافوية هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين أفو منافقوية أني جغو أو بأم مؤمن ما كنني مونية أتم ما كنني فوية فو كونيما فلا دولة كلين كانسورو ni hada made dina ma tawhidi tigi mu'mini sunna mo wala fahamu salaf sari ni ede sigira naye ka sigi kam makono kan ka sigi na kam makono toraw kasoro balawu kasoro cidi ala ko ciden ka fuye yele aw be mulamni aw nye ni ko fulate o ko fula be abe ko nyuma aw be do makono aw nye dro wana hanu نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو فنبل من كني أو منافقون إما ألنا مصيب الله شيء أو ما مصيب من ببو ألف أو بأيدينا وبألنا مصيب الله شيء أو ما مصيب من باوسرنا أو كبروا سبب إنهم باوفا فتربصوا أو نكوب أو شغلة أيام ما كنونيك إنما كم متربصون أو فنبل ما كنونيك كفر أوكا هذا له سنين أو يجمعني نمنافق الشجرة مؤمن كرو كم بشجي كلا جري على بنا من كلا كفلا دولة كله مؤمن نمؤمن ياو جهادو أنا مؤمن فقا أنا شهد سويا سرنا دوار جنة كنو أو جفر بكم أو بمؤمن نشأ أو ما وندم كريولا نكفلا دولة كله أبيكم يوما مؤمن سارة جهادو لا نيمان دو يما يشهد سويا سو isera yi jugu mawo hera do de ima me aw kafiru fana fule ni aw nya aw kele ko fula dola kala shimani awma imma ala yerena la jabado jigaw ka kaw halaki kasur an shentala imma ala na wula jabani an ka bolo kambila awla kallasu kambila awla kande maw kan naw faga donc ni ko bo chogode la ay la melike ke an fana be la melike kafara awka قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قل ما مرافوية أنفقوا طوعا أو كرها منافقون كافرون أيا كان نفلون نفقاتي أكداويو أيا نفقاتي أمان داويو أيا نفقاتي أي مهما أنفقتم من نفقة تايين أو مكرهين أو كافر بالنفقة نفقة كسلامين تنيالي كما أبين نفلو بو كان نفقة نندين ينتنيالي كما أو يرني نجيلي نندين ويوا أين نفلو ينبو أكدا ويوا ويو فرس أين نفلو ينبو أتفوين أوما ألا تامن أوي لن يتقبل منكم ألا تامن أوي إنكم كنتم قوم فاسقين فاسق أو كرا مغودي أبولين درو على كنيا مريا كوننا إكرا كافرية إكرا منافقية كم بابا إبن نفلو من بوكا دو على كولا إيه يرد جناناي إنن جناناي إني سنجالي نيكا نفلو تا كادو دينا لاو وبي كرابرا دي يكا نفلو تا كادو على مكوشي تالا منا على توكن فلمنا ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك وهو أنهم لا يتقبل منهم من على قوالته كن فلمنا ولا على نانا السبب فو وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. alakom munyato ni alama munafiqu ubenna faqati min boka do silami ala ni alama minawye parce que Abdullah ibn Ubay ibn Saluna ka jama'atu be ciren no few ni kele min mudira wagatu dola yerebu kan na folota unni sonjale yere ninje na nay kata ka be cide ma fule anya do dina kola
wagatu dola ube ja kwade ube nafolo do bo abe bila uka kuka nafolo bo jahadu kake wagatu dola ube nafolo bo ka do dina dafe ka sura boli yere manduye mi ala ka fura benne ala makotala munafaqi ni ebe dina kono dina kata nye o mandi dina ka samfela soro mandi ebe dina kono te ibe nafolo financiala makotala foi ka dina inde kanu folo ni mugo man ni dina inde kanu dusukun kono folo ibe nafolo nafaqati ala makotala ala fule ko de foya munafawu tumbe financement ke cire no fe mais ala ya fuye abe nafolo min bo kado silamiya dafe aye min boni anin dungoye aye min boni karabali ne ala ta shimina wuye munna sababu benafo ala ko foyi manne bali ni mu kan nafaqatum mina wama mana'ahum foyi mu bali an tuqbala minhum nafaqatuhum ko kan nafaqatum mina wuye illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi o kafirani ala de udusukun kono o kafirani ala ka ciden de udusukun kono o de yato ala banna ko kan nafaqatum mina ni banne men ni har ye islamiya bila keneka ka bara nyuno bina keneka men ni dusukun banne be alama il dusukun banne be cidema ube e dusukun banne be ala koma i dusukun banne be ciden koma e be nafaqati ke dina la alama ko tala fo dina inde ka jaye de an ka karamo do delela kan nafulu tigi do bila sirani nin chogoye misiri do de sunna misiri de abe sunna misiri folowla misiri ani setigi do de kaso a wakati setigi ko misiri mikoro ko abe ale toro abe ale degu atara do famawula ko misiri mikoro ba ale degu ko misiri mogoma mikoro min tilelembe akasola aya boy mikoro jigrani asababu dondola oye karamogo mi amba jiga wakati ulama rabbaniyina ate sira ala ko la jale kala sika jaladiye karamogo intumbe jamana kuna fatura amena karamogo ko anana karamogo mako karasa ko kana ni ninya kamisiri demenai to ako sisa ina kamilo in kasage kata dama konne ko nemma ko bala na bese kam bismillah an kan nyugo nyi hali militi tan kono doro be min faye mbo faye wala na kamilo be mina ciden tara ko faye ako bashi tala aye wakati di karamogo in tara karamogo ke kama ko ika ciden ni milon kelen nana ko an kan misiri demena ako honne de yaci karamogo ko in kama ni koro min jigina don kera sababu kaji ede tewa ako oho ako puru ni miliyoyin ki nafa ala ka mina ya ki nafa mi koro isaga nola ni salin weleli de ma diaye ko munum be fo misiri la foro no de ma diayi dusukunye ni yen ni miliyoyin boka do misiri la fudo ala makotala o misiri mi koro de ka diaye folo ako ko ako tani wori ye mi koro be saga place la o de la ka kaya mon caman be islamiya kono nama janto aw yere la kan nin tauhid in kanu kan nin sunna in kanu ka ciden ka tasira kanu la fahamu salafu salih abe wori bo ni financement la makotala zalika bi annahum karruhum ma anjala Allah fa habata amalahum ala ku yefindo ko ni ala ye min jigide wuyode ko dusukun kono ni ala fana yu kabara be tiya ni mugo de ni islamiyya de madiyaye foro ni tauhidi de madiyaye foro ni ciden ka tasira ni sunna min fule ni no de madiyaye dusukunye foro ebe na folo bera be fu ala makotala ala fule ko fo yare mun nyu bali ukanna faqatu mamina u kafirani ala de dusukun kono kafirani ciden de u dusukun kono
ودي أتوني على مكان فقط منيا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى أو هرنو بنا سلي رولا فنا وفريق غالين بنا سلي parce que mo ni islamiyya mambo ma sunna mambo ma tawhid mambo ma hari aka salli abake ni salayade abe salli munun ka be batum aba be keni salayani fari faqade ala ko tena salli ma abara hari no bena salli o fari faqalende do donc aya in kambe kafir kun kele ma sisawa salli bawo yere munun boy salli yere de fo aka dina inde kanu aka sunna inde kanu sino abin na faqati la abe barafula ha وتنا سلي لا برفو فرفغلي ولا ينفقون إلا وهم كارهون أو أتنا فقد سيبو فنا هاري نوبنا فاتم بو فنا با بودي أماندوه مغو چامن بلي سلامو چيلا وبا سلاميات دمي چامن كي ني ايوا نين ندلي فنا چايرا ساري نين كو انت باوا نين بارا انت باوا نين بوري وري نكو وري مبكي مونيده abe wuri bomu ya mandai ko ne ko ni wuri ubeke munede ni nyinya ira de bake kamimbo mandiye uten na fagati ke abara har ubin na fagati mununke ubake amanduye donc munya to ni munafaqi abe financement ni na fagati minke ni ala tamina akumfule afolo ukafirani ala ukafirani ci de dusukun afulana nu bina hari salli no fari fagale de be salli asabana ubinna fagati min bo boli manduye ubake ka bode na boli manduye ode ya to ni alama nonun kan fagati mina uye ube fe mo fenke ni alama kotala ode ya to ala e wachi de nyang kibari sadiqul masduq inna allaha la yamallu hatta tamallu akwala te la fude foni awde la fura ni ebe ala kola abi dusukunna ibe bato ko ni e mallafu ala fanatel la fu ka sarale la koy wa inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba aw ala yamsa senema de ala te fuyi mina fo fen senema ni be mimbo ka ke fen senema ka ke idusukun jalen ka boy ka boni dusun kala sey fali haja ninde koso la yuqbalu allahu min haula'i nafaqatan wala amala ninde koso alati nafaqati min an-nununa atibara min wala li'annahu inma yatakabbalu min al-muttaqin parce que ala bi alnya sirnya baga abu ala bode kan nafaqati no ko baraw mina mugo teshira alaye ibn nafaqati nafati ke islamiya ala mako taala ibe baranyma ke islamiya ala mako taala ala kan ke mugo nambe sira ala ni nambe ni dina kan bondo ni bangela سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ambal ma musodo ye message mun na ki kan dama kasi karamo da